tini uche ha jotono botin smart tv channel bai krom play tonai mam phata khumkhu hano phayong sal samphani jotono khaksangmo maya phayo ke tini chung uche ha kaut mak nalai phinai mi au chung khna ha kaut ma chung tui bi phaimano ne bo pandawo akhe tini pho aboni book chono pho chung khanai akhetre top news ma tongphi abono tui tini sra chung nalai nai ar me poilao top 1 wo tini khupo tini kaut ma abokhe jini jotono chung simo CJP are kheba cockroach jonata party ni unge are kheba student base je protest ungmo lai thangnai 20 June jiyo cockroach jonata party ni tui phangrao bo protest are kheba andolon choba chingha Delhi jontor montor wo tini jorawo total 36 days are kheba sa kholphe chido talha thauya brau jontor montoro choba kheleha protest kheleha student based protest abokhet manotuye hinke lai thangnai NEET UG question paper leak omonotuye Dharmendra Pradhan erekeba Union Education Minister Dharmendra Pradhan ni resignation no sangye resign mari nai hiye bo khorang tui saye se tini brau abo jontor montor wo achuk layo sitting protest kheu peaceful protest kheu akhe march kheu সংসদ চলং হিয়ে aboni kaut mai aphono chongkhna abono tini yo brau bo 36 days are keba sa kholphe chi do brang aro wo choba khemoni mthai tini yo ke maiye bari ke brau kha tong thoya ema tong le pe ha pai thau phu tini 25th July 2026 tini ni salo sajawo no bo Union Minister Dharmendra Pradhan bong resign mari ha yo yaye resign mari ha bo andolon are kheba bo protest Delhi ni jontor montorok mohachu omya aro wo khu thangkhru baicho omya bo hak to manango chini Bharat ha chini India hak to manango se omse aro wo joto youth ekheba students ro se aro wo keha political party phono wang khebroni banner tuye browni flag tuye browni motuno tuye keha phono aro wo kheya himba bo protest no ngkhabai shokhiye bo choba khene role student rose are ke bas nongai rose try rose abono no hiyo zenji browni se bo choba browni choba plai ongoni mari no e thangha tini 25th July 2026 bo tini ni sal mari ai ke bas sal thewo rosa chung khursa thaklai mokhe bo protest sudo Delhi jontor montoro mohaya ye gbangma jagao hak to manango hathe boi hathe boyose bo choba ungha abolet mahingke resign marinai Dharmendra Pradhan himoma kauthaino tuye bo CJP rauni jontor montor protest no support kheye hathe boyo pho khaile peha joto snong tongnai are kheba students rao CJP student base protest khemono nangkhruye Lucknow Allahabad Ahmedabad Kolkata Mumbai Bangalore Goa Arunachal Pradesh Tripura no khoye tre Northeast India ni hathe ro pho bo protest khelaimoni sapa nuyo ha bo protest khemobai Union Education Minister Dharmendra Pradhan resign khemole Bharat haktoni ta kautma are kheba new history create om se ha naya itihas suyom se ha abo suyom se klai ha taukhe bo Dharmendra Pradhan resign khemobai BJP ni buskang ni haba hawang bre ongno trede hawang chanang thangno are yakhebu buskang wo le kraino borno se jora suphai puo srai sionai kero naidi asu khiye juain bazaro zenji rao bode khiye sasapni future no kaham khenene bo pandau education system no kaham khenene bo pandau jebrang protest khemo bo no molet mai mole kau thangha ummo aro jati dormo nirbishese Muslim Hindu Christian hiye krui khiye joto palla khiaro protest khemo kau thangha ummo kau bo hangmo akem khabai bui man shokiyem khariye choba khemoni thaise tini no BJP led government bo samung haba malamoba browni buskani bo ekaham de ongnangno are kheba hamya de ongnangno abole jora su hepo sinai are minrau lema wainso abonon rau phono comment no thangye none wainso mono ni chongmono no siridi thainoi make tini Tripura
hafang ni cha kau pho yau su si ta o khorang ka sai tong tor tho khorang ka samoket mai moke lainai salbroi skango chini Tripura ni DGP Director General of Police late Anurag Dhankar bong thoibono toye tinio LUP are keba leader of opposition Jiten Chaudhary CPIM ni tuifang press conference ndeyo khorang tuisa ha kau saku ha yau sui su ye sa spono BJP led government no bo thuimoni kautma bobiman so tuma abotinio po strai khiye official mohapo sakoya aro chung social media ndio chung nokmoketma CM Dr. Manik Shah sao hanging ong tomono bro no emi ye himba forensic director ke sapiha bedroom tolao klai tomose mayo ye sao break ye ke hak thuimang no aro thang ye no e nai raw juda ke no e phimai bo kau bai khuk mole bole aring ya hui ani maya bono kaham ke nsingyo thu khie phote mo kot ma tung nai se rohosyo tung nai se mysterious tung nai se ro are me abono ma bai khuri nai abono susto todonto ma khenai are hiye kau tuisa ha kau kasari ha akhe yau si shu ye saha bodi khe yau si shu ye saha LUP Jiten Chaudhary borowo photo mom thaide tungno boibe mani de bongsa so thoim de klaino are khebu kehasu de thoino kehasu mohaya mohan de de thoim klaino aboni kaut ma tini su bhayabo strai yako are mnro lek ma chungphi bono toye phonno ni chungmongma nro shiridi comment box o thangye thai thamma khe bodei che lai thangmo chongjo tono siu TTA ADC ni election ong tongphuo aboni jowo ADC hafang are kheba ADC no tuidule tonai Tripura tha let ADC government browni deyo chakri khauye riomo nikotma kasamo joto social media newspaper print media electronic media rowo akhe bangma youth roni social media influencer ron deyo po bangma kautma no ha sapap tang no ha social media o kau kasamo no abono tuye arphuo bari khe tongphla ha bari khiye ngkhau ging bale ha join raw ngkhau ging bale ha zenji raw himbarang pho abono nuye Tripura Motha party ni supremo habagra Pradut Kishore Deborma mung phaye sakuk phaiha bini official Facebook page ndio sakuk khari khet mahye sahingke borowo jotosu krungye tongnai bru no tu khuye romnai akhe je bo khauye riamo chakri mainai ro brauno terminate khinai aikeba brauno join ma khiyangnai brauno sokhu yonai are himo kau sakuk hai jingke nau nai singe tongdi jora sahari di bo samung no buju khenai are hiye kauri mono tuye joto join bazarao nai sing laye tongha hima nai sing laye tongmoni sero pho trahale string sinong ye tha string ye thang phimi himpi pho tau khe ta o cha kautma ka se phai bi ha abolet maingke tini so phai ye pho aboni moha action layo yako tini so phai ye pho brau office duty khepaye tongko regular office duty khepaye tongo salboi salporti se brau office o thangye browni duty khepai tomo no mi are hiye kautma kasafiha social media dio are mo etinio bo kautma ka samoni logo wo uchi hap mangphe mole social media o tong phaye bo kauno tuye joto join bazaro bari khiye ging samoni thaino aphiha ADC area ro jatri set are keba passenger set link hoi thai snam yo moro wo habagrani sapa the yo moro no chikho moro siklo yo moro aboro no ha are me bo join baza maro ging sam deklaino bo join baza maro bus kamot maya prisheno bo se ta o lugoroni sumu unge tongpi ha chongno to o jantor montoro je protest omo joto gen zero se bodi khie protest khie plai bro ongha plai ongye bro phwa abodi khie de chini hathe opho bo gen z are kheba bo join baza maro mohasi yapri de seno bodi maro no naiye bodi maro no nuye mohasi yapri de seno abo se ta o lugoro ngkoi kai chomye nai soyema tomo Tripura hathe ophode mohasu yapri seno gen z rao mangmingke Delhi jontor montor ni protest no support khiepho Tripura hathe opho salbroi salba romye sitting protest khepaye tong peaceful protest khepaye tong arembo ye bodin maro no to ye pho bus kamo bo gen z rao erke ba join bazaro tuma yapri seno mohasu de yapri seno abono se to wo jotom kui kai chomye nai chole pe tong paitho pho che ha ru saphinai time pho poilao samo chini Delhi jontor montor ni
update report uche ha sisa sanin ma tongmoket mainke Union Minister JP Nadda Songbai CJP Cockroach Janata Party ni toifangrao are akeba spokesperson Asutosh Rangka akhe chief spokesperson Surab Das Sombrao joint conference khiye sapiha Brown demands the 36 days Brown demands the protest khemoni demand no government ya chauha RMA Brow saklaiha spokesperson Asutosh Rangka saklaiha bo protest site ni chonjo tono withdraw khiye peacefully chang khe chong no ferolai meha are ye jotono saklaimoni kautma no ha Cockroach Janata Party tre saklai phiha agitation are kheba chini je bo protest bo choba chongro nom thauha government ni thiyo kaham buskang obrao samung tanai hiye asamo tuye are hiye sakoha akhe bo brau bai kau khalai mom thaimarao jora khatui lemonim siono daiti bo samuno tangkhunai hiye asai laru yeno tinio bo chini protest no pochung rowono tinio msoha are hiye jontor montor ni brau chang ke ferolai mani kauno saklai khnari ha akhe aro Union Minister JP Nadda for confirm khiha mano hinke the government bo joto students oni sakao FIR khiomo aborono withdraw khenai akhe je need paper leak ungthio sau jrom swimaya ungye suicide khie ma thangnai ro browni sakao breaking joro nang khro ma tong abo system ni rules ni msindio browno phono abo suicide victims rono nang khunai are hiye kauri moni kotma kasai phaya aro otre sapia Dharmendra Pradhan ni resignation khepemoni daiha niyo go se bobrao achulai salemo aro otre ma announce khepia hai moke rowo joto su paper leak ungthio klai suinai krongye tongnai aborono kyano pho phuya responsibility laye samung tangnai are hiye tinio kauri ha abodino kotma no phia ma himoke 47 persons National Testing Agency ni terminate khiomo ake brano suspend khiomo brano nucleomo ni kotma ake arrest khiomo ni romyomo ni kotma phono kasai phaipiha bangma news media ro dio bangma news channel rom dio roto sisa sathe claimoke bobrao June 20 njeyo chengye July 25th jorawo brao choba khya Delhi jontor montor wo aro 28 nima yoke activist sunom wangchuk phono hunger strike erekeba hu buk chakhiye saimo erekeba choba khenai bo ye bongpo achu phaimoni chong joto sapap tang chong no etong aboni kautma aboni sapa chong no etong bodi khese Delhi jontor montoni kautma le arem bo ye tinio chung bo thaitam thaibri no tuye tinio chung saku leha tini top news erekeba kotmak torno noni buskau tuibiha aremi bodi khin onrao siano sianai no anai mchianai khlaiano khlaine bo pandawo joye krongplai tondi chini Smile TV channel bai akhe tinile asu nongneha malaifina buskao tre juda kotmarono tuye asuno jotono khakja